हान नचुखे भने तंगा बाजु कृष्ण कुमार वैद्य जी आता थौ नुगा खां बचा हकन नुगा खां तय देता इना पियाचन पिङाको नेपाल भाषा साहित्य तमुजा वो सांस्कृतिक बोजा हने बम थया मुजाया नायो मु पहा साहित्यकार कलाकार पत्रकार गोसाखल व चोकमी भाजुमेदु पिन्त जोजलपा सुबादियसा थया मौसम पाइछि मजुसा छिछि थे ज्याजो न्याकेट गोसाखल या पासा बिस्न याना दिगु कोटयात डोनुगला लिसिना भिन्टुना दिएछ दिया अवस्थान पाएछि दुई मफुगु छि झि सकसिना वाचेका चुनाव वे खजुल ढाठे ढाएको खसा झिगु दे या भविष्य दे या नागरिक तेगु गेसोलाक्क सहभागिता राज्य संयन्त्र या जिम्मेवारी वो राजनीतिक नेतृत्व या परिपक्वता निर्भर जुई सरकार नेतृत्व परिवर्तन जक्क मुखो सरकार या नेतृत्व परिवर्तन वो थो सोया न्यून तक जुई ढुङ्को ख ऐसा शासक तेस थम नउठे ज्यामया सरकार या नेतृत्व जक्क परिवर्तन जुयाचो न अमिसन धागु सुशासन वो पारदर्शिता या व्यवहार छेले मफु सत्य वम्पी मन्त्री टेके छु निश्चित सिद्धान्त विचार व दर्शन न मडु अकि हाकन भिङकठ सरकार या ज्या न्याकी ढागुले आशंका जुया चुङ्गुदु आन्दोलन हिंसात्मक व भावनात्मक जक जुल ढासा दे झन सङ्कट पाखे न्याय शासक दल त पतन लिपा वैकल्पिक संरचना निश्चित जुलकी नेतृत्व सुनिताया कारण दे दीर्घकालीन अस्तित्व ओनेफो अकि विदेशी हस्तक्षेप व आन्तरिक द्वन्द्व चुली जाएफो ठो सरकार जकमखो चुनाव लिपा वहीको सरकार न शिक्षा कायमा ठुइका न्यजायमा दिए या स्वाधीनता हो सार्वभौमिक सट्टाया आँच वहीको ज्या सुना मयामा विदेशी हस्तक्षेप पाखे सकले सतर्क जुइमा ठुली छकुचा खतया आ छिकपिनी न्यने छुकुचा साहित्य न बुएको कुटया जो नापाङ्गो साहित्य ख गजल खरानी पुट्टुपिका आजु माला चोल मनुन खरानी पुट्टुपिका आजु माला चोन मनुन ठगु आजु थमहे छाय पाला चोन मनुन खरानी पुट्टुपिका आजु माला चोन मनुन ठगु आजु थमहे छाय पाला चोन मनुन देव जनता या सेवा याम ढाइपिन्त देव जनता या सेवा याम ढाइपिन्त न्योजाई ढका टुटी साला चोन मनुन पला पलापट्टि घापालाई ढुङ्का तबिन पला पलापट्टि घापालाई ढुङ्का तबिन दे कुचा ढाइपिन्त छाय नाला चोन मनुन दे नेङ्क हाना हाना मी छोया हे दे नेङ्क हाना हाना मी छोया हे सत्य घेपुया ढौ बुझी वाला चोन मनुन ठुली मछिन दुई ढङ्कान देव जनताया ठुली मछिन दुई ढुङ्कान देव जनताया चिउटा भटिए मडुगुमे हाला चोन मनुन ठुली मछिन दुई ढुङ्कान देव जनताया चिउटा भटिए मडुगुमे हाला चोन मनुन आ छिकपिन्ट छपु मुक्तक नेपाल भाषा न मुङ्नेके ठगु टुटी बलासा जक डनै भई मनु मजु कटया सोया ठगु टुटी बलासा जक डनै भई मजु कटया सोया महसिका बिमा नेपाया नक्सा हली न्याङ्क हे छोया ठगु टुटी बलासा जक डनै भई मजु कटया सोया महसिका बिमा नेपाया नक्सा हली न्याङ्क हे छोया काला पानी लिपुलेक लिम्पिया ढोरा मोठ्याउ सरकार गुब्ले काला पानी लिपुलेक लिम्पिया ढोरा मोठ्याउ सरकार गुब्ले जी मकु ठगु अङ्गले जक्क चोका लुगु नक्सा पिबोया जी मकु ठगु अङ्गले जक्क चोका लुगु नक्सा पिबोया चुबाया
योको योको सुबा भोटन चाहेदीमा चोमी बाजु कृष्ण कुमार वैद्यज्यू